Yan. For us, classes full queen. Pero talo pa rin yung pare. Anong talo? Wow, full 5, full king. Shit. Talo na naman. To, pwede. 2,000 lang yan. Mahal lang sunglass na yan. Okay ito ah. Saka, ito, sapatos. Bago yan. Kahit 500 lang. Mahal yan, pero okay lang yung 500. Oh, sige. Din. Ano? Open. O, yan. Talo ka pare. Talo na naman. Okay ba sa akin? Okay nga. Oh, paano na ngayon? Sige, kayo na lang. Sa susunod na uli. Hindi. Kumuha ng pera. Damihan mo lang para makapaglaro tayo. Ayos, pare. Balato naman, pare. Knock, knock. Hello, sweetheart. Kanina pa ako naghihintay sa meeting place natin pero wala ka. Ano bang problema? Nandito ka pa lang nagmumukmok. Problema nga eh. Anong problema? Sige na, labas tayo para mawala yung problema mo. Siguradong mawawala yan. Sige na, labas naman tayo. Magsige tayo sa labas, mag-disco, dyan kakain. Kasi naman, wala ka namang masarap na makain dito eh. Sige na. Oo, sana, pero... sweetie pie, pwede ba dito na lang tayo mag-kwento? Dito? Ang init-init dito, dito. Labas naman tayo sa may mall para may aircon ganon. Dito ang init-init. Ano ba naman ang klaseng apartment ito? Sweetie pie, munawaan mo naman ako kasi kagabi natalo ako sa sugal. Kaya ito, walang pera. Wala ka namang pera ba't mo ako inanayahan? Kanina, marami sana akong gagawin ngayon. Pero naghintay ako sa meeting place natin, wala ka palang pera. Dito ka na lang. Wala ka namang pera pala. Sweetie pie naman, sandali lang. Kasi tulad ngayon, pinapalis na ako dito sa may bahay. Kasi matagal lang hindi ako nagbabayad ng upa. Kaya... Yun naman pala, wala kang pera. Di ba't nag-aanyaya kang palabas? Diyan ka na lang magbukbuk. Alis na ako. Wala ka namang pera. Marami akong gagawin sa labas. Sweetie pie! Sandali lang! Mama mo idulnuan ante tuninom noman buhidin waday pihuna dako-dakol gagayum na naligat mait pihu maguguloy may nandita gagayun, te mait ipainom. Mumpah mo nan gagayun na adida on hiya. At hina di at di tatagu hituluta. At hina di
tataguhi tunluta. Ano yan? Boss, pwede bang mag-apply? Anong apply mo? Kahit anong trabaho, basta meron. Wala na kaming bakante rito eh. Parang awa na nyo. Hindi na, wala na. Rito na kami rito eh. Alisin mo na. Alisin mo na ito. Ano ka kailangan dito? Teon at hito'y umadawi ng boble. Mait hain inila, mait pulus habumodang taong anaagangan. Ya maligligatan ya mait hahumagkonam tapno tulungan daan. Anak kayang taya iba. Umea manigaw tamo ya adida apinho. Tehe ay mait inilam hay tigom ya kakaahi. Tugayam di aat na tun adawi an boble an wadae pun ligatam mait pulus pun kamangam. Anak kayang taya iba. Sir, Anong kailangan mo, bata? pwede bang mag-apply? Mag-apply ng ano? Kahit anong trabaho. Trabaho. Alam mo, katunayan walang bakante kasi maraming nag-a-apply. Meron ka bang eksperyensya? Trabaho, sir, pero kaya ko. Ano, sir, basta importante makakain na ako. Krisis kasi ngayon eh. Baka hindi mo kaya yung trabaho mapapahaya ka lang. Kakayanin ko. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Alam mo yung trabaho dito, mahirap sa piggery. Kailangan marinis sa mga ito araw-araw. Bibilangin araw-araw para walang mawawala. Tapos, maliban dito, meron pa dyan, tingnan mo dyan. Marami pa dyan, ha? Tingnan mo yung mga malilit dyan, kailangan malagaan ng maigi. Kailan mo gusto mag-umpisa? Sige, sugod na. Ito, subukan mo. Tingnan ko kung kaya mong magwalis. Yan, punta ka na sa loob. At umpisa ng trabaho. Okay, yan. Ganon. Kailangan malinis, ha? Mamaya, bigyan ka ng hose na may tubig. Ayun. Tingnan mo rin yung mga baboy, kung minsan para tingnan mo kung ano yan, may sakit o mapilay. Kailangan ko yan, saan ang pagkain. Ito pagkain.
dan drama. Yak na balo na di na sebubula pa di anonda. Ya itu anak maagangan anak tayo na anon di baboy. Dosa una umbagawit ta. Baga iamat uleh adia ibilang hayo ni bubalena. Mata alana anu ha ampun tamu na. Ama anong aldi homo ya aliwam tunni bahawani ya pawada onggodin amnong ute ten muntutu yuwa ibahul u padangan taari mo ipirwa ane mga tinan aning podong ni bahwa muhi mo agon hean o ngalahan di pam onun haon o itutuyo iteni bahawa o ngalahan di bahul unhean mengumbang ada mo ihe adwani palgamit ng pangatuhi mapo padangan di mo ipigwan ane mga tinan ading podong ni bahwa muhi mo agon hean o ngalahan di pa onun haon o ngalahan di pa onun haon mun ayah dia nan imba balik dia de gayam mukod man te imali Ama, ang tayo ng bahula na mamaya po Diyos. Toman at togi, dia ibilang ako aning babalim. Mataala na ako na ang tamuom. Tanda yun na munta mo. Manay ari mapo. Yung alanan mapod ang lubong. Tapon hukatan yun imba balik. Yanong balituan yun. Ya iyo inalanan mata pembaka. Tamun partito. Tehan tun imba balik. Ya padung na natala. O matin hiad uani. Ya padung na boy na hama. Padung na na teni. O matin hiad uani bo. Ya padung na mahuan. O te kayot iyo alan. Eta pe alan ambok. Talupa eta. Ya iyo kanalian na hinagkan tau. Ang tatago. Tau mali da ana maayay ayam. Tamun na maamlong tau. At nuani yamon amlong tau te manamut tun hidurnuan at imbabalenta kabigat. Natala ni muten nagatong at uani. Padung na natem at nuani at timagu. At mga tao yan nananayo tao, tatawon yan ang gangha.
Dengan awam. Oh. Mapod na itagay imit kam na ibuga ang din ah. Kanin babalin ni. Kan mo rin. Oh. Gwapo tayo. Tombo, itu manayat mahadat nenan tobob, tane bugan, imetu ta manayat tu namamlok tu namin. Damo hari guyun. Wah, ini hipayo. At umay at mayagan. Pare ano na yun, amam? Hadian dong ari mun angkang haji. Tubre. Imari hi ipam. Hai apa? Ada ni ako tayo ano na. Adia umari ibagam. Di man umari? At ma takat kaya mi ayam ta haon di ume. Oh, Naka. Tayo ka limpah yung nampil lang. Gawin tao sa imbakan, imbatangan. Oh, imbaw balik. Oh, manamut tabo balik, manamut nan ibam. Ito mun ayam. Kamu laglagsak ton hinama. Anak kaya. At na tawon ini ada an papto itu an tinadangyan mo. An ganat wanita ya an na emang anak mun lumakaya. O ya taon unha imbo balen ni mun ha gurdiang hi inala. Tapi natim hi patigom hi paminhod mun haon. Nenan imbo balen an binumtik hiat na tawon inganat wani an eni inlew-lew inhug-hugkal inin-inum jaka godwan jaka kinadangyan mo ngumbangat na o yam inalah hama ataw pambaka tapi natin pun am-amlongan ipangipatigom ipaminhod mun hiya Babalik. Ayaw wada-wada ang hiingan. Ang namin nanwahan nun hituan to. Ya bagim. Umuhantun ibam. Ya ongal dinumpal paligata na hinortap na. Idakol ang ligat hinana imbe-imbayana. Mamapurtad uwani manamut. At hiyanan umeta. Ta ito munay ayam. Miyam amlong hinaan na ibam. Munan ibam, ya padung na natala. Umuhiad uwani ya padung na boy na hama. Padung na nateni, umuhiad uwani bo ya timagu. Ot maot ta umeta. Binuya tao na mapmaphod an amganad version, The Prodigal Son. An inarartiyan da, iimbagay dahinan na pangye etao an imipugo. Adi mipahpahinih tuwe, tapno pangipaam-amlong tao, hiador tao, yawaho mipangihil, o mo
tibon taot na maphod an itudun tuwe an istorya an naalahin na Biblia. Undan nga nenan maadal tao, ituwe an aapo di unga an nuntala an alyon tao hi prodigal son. Hituwe ohan ni alig an ongal di ituduna, alyon di Ilocano pangarig, alyon tao hapit tao ni Paer. Tuludan na humalanhan an tatago ituwe an aapo. Hay umunna yahanan ama. Hay miadwa yahanan unga an imbabale an nuntala an prodigal son. Namiatlo yahanan pangpangulo an imbabale an numbati hibaleda. Nan umunna an ibalinan tuwe an aapo ya at hito. Nan ama ituwen aapo ya ialig na hiapo Dios. Anun naud di homo na ya pamhod na, hi amin an kalahin ditago, an limuna. Nan unga anong bati hibaleda, an pangpangulo, ialig na nadan na papaliseo, idiyen timpo, an hay punom-nom dah adorda, iyaniyatan da yadida nan na maphod, nalinteg, yaudur an tatago, an maid hanung kulangan da. Nan unga anong tala, an prodigal son, ya ialig na nadan ibadan huhudyuan na bahulan an umat hinadan na mun among hibuit an waeon no tumukong da wenno kumulok da wenno nadang binabay ami lalai wen ya udumpay an managbasul an ibada an hudyo ot hay umun na an panggep wenno pohdon tuen aapo an ipain nila ya pohdon apo Dios an nadan paliseo an mibilang himaphod an tatago, ya abuluton da kuma, akseptaron da nan ibada an huhudyo, an ialig na ungaan na nuntala, an ibada. Teden, hiyon da nung babawi hi na bahul da. Mudakol di mabalin ang pangiaplikalan tao ituwen eto ubinuya. An umathinan na aat, ya ininat na prodigal son. An waeyon latuo na dakol iditao, an tatago hiadwa ni an timpo ay to damdamabo natala ay to prodigal son o ti aliw natuali ng Biblia di ay to karnero an way haon na nangay pangayana an natala aliw na buh ng Biblia an hi Heso Kristo mismo nang ibaga himang aliw nay imalia tahamao ya taguo nadan natala hibahulda. Ot gapunan at aton taon dakko-dakkol an nakalakalahin pumbahulan, ya hiyay atalaan tao, ang midawi tao en numihiwe tao apo Dios. Ot umat hinan prodigal son, an ninomnom na, an mumbangad amana, ya at hidiwa kuma di aton tao, an mumpahmo tao, iwabawi tao nan numbahulan tao apo Dios, ot hi apo Dios yan nundadan, an mga bulot idi tao. Ti aliw na ng Biblia ay, ongal di pamhod apo Dios iditao. Hinan John 3:16 ya at hitoy alyona. Nga alyonay tehi apo Dios yanun higlay pamhod na hi atagu-tagu tahiyanan hinagna ng binuktong an imbabalena tunluta. Taan namindan ng kumulog ihiya ya adida mihiwe ya apo Dios muondaot mi tagun hiya mun nananong. Alyona bo hinan na Roma 5:8 di at hito. Muhi apo Dios iimpatigo na nunaud dinaminhod na iditaon tatago. Tataon on taon na bahulan, ihinag na damdamah Kristo, ta iyate di tao. Ot at hinay, ongal ang pamhod, yahomo apo Dios iditaon, mamanod, hi ito umanamutan ihiya. Nan panguluan an imbabale, anong bati hibaleda, yan natala damdamabo hiya. Alyon di panapit di English di, one can be lost even at home. Mabalin ano, ana matala tao, taon on wada-wada tao, hibale tao, wenno hinan, himbaan tao. On mabalin hituwe, hay udum, ana puntay tel di muntuturo ituwen ne aapo, ialyon day nan uungan natala, the lost sons, ot patigayam nan ungaan pangpanguluan nabati hibaleda, iay damdaman natala. Tanganuon pati hiyaya, natala, aggemit nun lew-lewelew, ya aggen nun hawangan.
O tenutigon to di panapit na, ya itsura na, ya punnom-nom na, ya matibon no waday agena naminhod, iamana. O to taon peman hion maid, hal ali di taon tatago. Ya hay panigon di tatago idi tao, ya maphod tao hilwar, mabalin an eto upay mi gimog-gimong hinan himbaan tao, ti patigo taon kimulog tao, mo kumustanin di unig hinom-nom tao, ya puho tao. On mundinol tao hinan amaphod tao, amisarakan. On mundinol tao layang tao, ya lilihyon tao ang mathinadan na papaliseyo idiyen timpo. Datuwe ya di mabalin an taguwon di tao. Ot ay tao damdama natala an namin. On umat tao hinadan papaliseyo, ana alyon daya didaya abuh di maphod. Ot mabalin gayam peman an matala tao iapu Dios. Taon-on adi tao mun prodigal. Dana ni toam an iba idatuwen duan kalahin di tagu. On he ay ohan umatinan prodigal san an talagan dakol din inat mo an nibaho an adimiyunuran hitugon apu Dios an nung bahulam ihya wenno umat hinandak ko dakol an tatagu an hay punnom-nom da yagapuh amaphodda iumeda awadan apu Dios. Bukon importante nudana ni toam, hay importante ya bulutom an he ay oha an natala, an mahapul, an mumbangad iapu Dios. Ot nuad uani ya pohdom, an abuluton hi Kristo ni taguam, ta ibangad mun apu Dios, ya mabalin an idasal mo handasal an at hito. Ot mundasal tao, ta wada idayoy naminhod, an mga bulut i Heso Kristo ni taguan niyo, iyun nudyo ihaon, ituwe an tuupun dasalan. Ibagam an alyom hi, Apo Jesus, mahapul daa, te abuluto an haon di ohan na bahulan. Muntutuyo taya, hinan bahul Ot abuluton daa hinitaguwa, te ay managun haon, ya pumbalino na ni ibahan, hi ohan imbabalem. Idat tana hi abalina, amun hilbi yami tagu para ihea. Hituwe dawato hingadan mo. Amen. Imanong ana inabulot mo Kristo. Annal puhunom mo ya puhum. Dinangabulot mo hiya. Yanam namaom. Higuladuom. An imali hiya hinitaguam. Yanumbalin ohan imbabalena. Ot abahabahawom nan hapit na abigabigat. Mundasala ami hapit an hiya. Yami iyam among hiibam an kimulog. Tadatuwe aton an umongal yami hamad. Hinan niya tantao iapu Dios. Apo Hesus Kristu inalananan boltana taena ilau imadawih udum an boble inum hugal ya babai anak kayang lagsak mait patinggana hati mudin napu di pihuna maida moy barkadana tinay nanda hidul nuwan tahiya mo atog yaon niyaw awan emo manigo tamuna ya adida alan hiya alyon day ume ate disturbu ahtu ot emo mong pangpangan hinan babuy han kadang yan mahmo atog hidunuan tena agangan onga
ibabawi na ninom-nom na di baleda na kumplito'y o halonda kawada pa'y di halonda ya baalda at ibang at namo baleda yani damuhi amana nun higlay amlong na numbang adana tamum partida mo baka mun amlong damo tenan imbabaleya na tala mo tenahama iba nuna awatan ongal an pamhod apo Diyos uray ongal bahul tao mo ibabawi tao eya mapakawan tao mo ibabawi tao eya mapakawan tao